Jedan od najpoznatijih proizvođača vozila za komunalno održavanje ulica na svijetu, Rasko, predstavio je vozila nove generacije i u Republici Srpskoj. Višenamjensko vozilo bukvalno radi sve. Mašina koja čisti snijeg, kosi i usisava travu, čisti ulice, zalijeva cvijeće, pa čak čisti kanalizacione odvode. Nije san ili robot iz filma, nego novi proizvod firme Rasko. U Banja Luku je stigao u punom sjaju i sa cijelom opremom. To je vozilo koje daje veliku prednost. Vi na taj način štedite vrijeme, dobivate na brzini u svakom slučaju i daje vam veće mogućnosti. Većinom vozila koje se koriste su vam kompaktna i služe vam za određenu namjenu. Ovo je malo vozilo koje je dizajnirano baš za veliki broj funkcija. Malo vozilo velikih mogućnosti ili poznatiji po skraćenici MUVO na raspolaganju je 365 dana u godini i ljeti i zimi. Dizajniran je kao univerzalni nosač alata, pa zavisno od njega mašina se pretvara u onu koja vam je tog trenutka potrebna. Malo vozilo znači da je vozilo vrlo usko, svega 1,31 metar, visine cirka 2 metra, vozilo će ulaziti u podzemne garaže. Mašina za sve namijenjena je komunalnim preduzećima ili preduzećima koje se bave održavanjem javnih površina. Sa osnovnom opremom košta 65.000 evra.